U 2015 roku mađarsko-serbska vonkašnjo-targovinska čeranka realizovana u sumi od 1,8 milijardi evra. Učast Vojvodini u tej čeranki kolo 40% hvarel Miroslav Vasin, podpredsjedatelj pokrajinske vladi i pokrajinski sekretar za privredu, zanjatost i rovnopravnost spolov na Njiškajšim ekonomskim forumu u Novim Sadze. Mađarska je veoma značajan. Mađarska bardzo ważny wąkašnjo-targovinski partner za pokrajinu Vojvodinu. Ona się nachodzi na 5. miejscu wszystkich wojwodzianskich partnerów, posle Italii i Niemieckiej, co świadczy, że sotrudnictwo dobre zaprowadzone. Mađarskie kompanije u našej državi obezpečuju robotu za okolo 2,5 tysiaci robotników, a finansijni ukladanja do vojvođanske privredi vynoša okolo 200 milioni evra. Cilj forumu že bi šešitski privredni subjekti na obidvoch bokoh fokusovali na vekše sotrudnictvo i nahodi kotri u tim sotrudnictvi isnuju, hvarel na otveranju Ištvan Pastor, predsjedatelj Skupštini autonomnej pokrajini Vojvodini. Ja mislim da je politika stvorila Думам, že politika vytvorila odlični uslovija za privredne sotrudnictvo i na privrednikoh, že bi toti nahodivih osnovali. Petra Pana, pomocnik ministra za ekonomske odnošenja z inozemstvom, vyznačila, že strategija mađarske vlade ima dva cilji. Pomoc mađarskim zajednicom u okolnih državoh nasampred s malim i srednjim podprijemstvom i že bi tota pomoc nasampred s finansijna bula efikasna.